Kako zavezati tenisice? Jeste li se ikada zapitali kako objasniti i napraviti to na najlakši mogući način? Za vas smo pripremili top 10 jednostavnih koraka koji će pomoći vama i vašoj djeci da svladaju taj problem. Na vama je samo da se pretplatite na naš kanal i podržite naš rad u kojem vam predstavljamo puno novih savjeta i tutoriala, kao što su ovaj brzi i jednostavan vodič. Pa krenimo na 10 jednostavnih koraka. Prvi korak je pripremite tenisice i odvežite ih. Drugi korak je da stavite vezice u položaj križa. U ovom koraku potrebno je prvo staviti vezicu na vezicu u obliku križa. Pazite da vam lijeva vezica ide po vrhu desne. Jednostavno, jednostavnije da ne može biti. Samo pazite i pratite svaki korak kako treba i bit ćete ekspert za vezanje tenisica. Treći korak, gornja vezica ide ispod. U četvrtom koraku imamo položaj kruga, dok je u petom nestajanje tog kruga zatezivanjem vezica. U šestom koraku izrađujemo mašnicu. Ovaj korak omogućuje oslobađanje desne ruke koja će pomoći lijevoj pri izradi mašnice. Kada to napravite u ovakvom obliku, jednostavno neka lijeva ruka i dalje drži taj oblik mašne, jer desna je tad ta koja će imati više posla. Sedmi korak, zaokružite mašnicu. Sada kada vam je desna ruka slobodna, primite vezicu koja se nalazi sa desne strane, jer lijevu i onako držite u obliku mašne i zaokružite odostraga mašnu. Osmi korak je guranje vezice kroz krug. Poanta ovog koraka je da gurnete vezicu kroz rupu koja je nastala nakon zaokruživanja vezice oko mašne. Deveti korak donosi dobivanje druge mašnice. Iz rupe koju spominjemo u osmom koraku izvucite vezicu i druga mašnica će se početi stvarati sama od sebe. Deseti korak, zatezanje mašnica. Ako pogledate sliku, na web stranici crvenim krugovima smo vam označili gdje držati mašnice, a ljubičastim strelicama je označeno u kojem smjeru da ih zategnete. Pogledajte još jedanput usporenu snimku vezanja tenisica.
Ako vam se sviđa video, pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad.